Yavaş abi. Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Caminin üstüne gelmezsin şimdi. Şöyle kepçeyle. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم ثبتها على الجواب وأمتقها بالسواء وخلصنا من العذاب بحرمة سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولروحها الفاتحة. ...19 yılda kardeşim cezaevinde, anam son 4 ayda hastalığında dolayı başvuruda bulunduk. Geçen hafta müracaat ettiğimiz 2 yıl müsaade dolayı raporlarla, delillerle müracaat ettiğimiz halde efendim işte terör örgütüdür, biz onları bırakamayız, yol güvenliği, tıptan bir şey anlamadığım için yollamayız ve red cevabı verdiler. İşte biz isterdik ki kardeşim göre annem son şeysinde nefesinde bile biz Gro'nun halallık istemesinden sonra vefat etti.